okronkoni edani monyam ne na ase kase ema wo odo ene ho moboro enti oboye ho ban ode ye kọ ode ye ba enenso o maya samba woni mu bio yebetie wasam ebo mpa yesrese ma nkronkon medi ye kai e wodumadi nyina mu emfiri anko no na yaye enhyira eda wase awe ne Awurade Yesu din yi mu amen ntoni entrance enenso yeguso awo enkwan asam no ho a and assembly say solutions to the problems of majority and minority tests. Solutions to the problems of majority and minority tests. The minority test any the catch him that the minority test any majority test no how adru ni how no adru nti ena ne yegusu a yehwehwemu etimi bia ne anwie na ade ba ko a ehia ne se yenyina ya behia Onyankopɔn animu eye enkwakwan ene ye kyerɛ mo heaven kwan ene ye kyerɛ mo enwoma konkon no a ade ye bɛkɔ Onyankopɔn nkyɛe no asafo wo wi ase nyina edi akyire se book yi ene my life ana ene ma nkwa na ewo saa book we nso no eho wo hintasem bebre eho abakwasem bebre nti se Onyankopɔn eyihu ye mɔbɔ na o kyerɛ ye enkwakwan ya obi ama na koma na dwene enkoso pa yie pa se enye ha bi nti ena ebi emu bi ho ase edi a ena yenyi adwene kura emfire so na enha wo ho pa nyame asam ba wo de ne wada na hwe because wo de se enya nkwa bi na wo ha se ye ni mo ye ne a yenim pefe pa na yehu ye ho se enkwanti ne wo ha se no o me yemfa nyame asam no eni agoro fi se we no eye nkwaje asam amen se no yenyina adesuan a na nsan ye de asi ye no so no adana de am ye hunu pefe se New Testament Bible no so the idea translations na wo wi ase nyina no o yi free Greek kasem na ehun se Bible no New Testament no ayamienu na nso ayamiensa samo kae de ayamienu na nso ayamiensa nso emienu sana aye nyina ehun se di nti emienu ne se ya kyerɛ mu se yewo minority test ho ani yewo majority test ho minority test na je se test no na eno so bebre ana majority test na je se sa test no a omunya ye no na eye bebre na eno so timi fe no Alexandrian test minority no ani sa fe no ana majority se fe no Byzantine test any other tense bebre ade fe no amen se yehu Bible so a translate free Alexander direct emu bi ne Revised Standard Version emu bi nso ene IV eno nso yehu edonso ene edonso bebre ena majority test eno nso yehu se King James Version translate free mu eno nso edonso pa eno nso enye ba akopɛ o follow King James Version no anso almost translate free majority testing na ene ye wo omo so a omo ejina mfimfin eclectic test so omo de omo aheda am follow majority no nko throughout ene omo am follow minority ni throughout but oyi bi free ha sei na oyi bi free ha sei na say ndie on de ojina mfimfin ti akoye middle test so on de ojina mfimfin nti wo fa bi free ha but dodo no anso de etwi ye yisu si ye dia aye eclectic but dodo no aye minority na majority nsuom nso dodo no na enano ye hwe differences ya I was ha omienu ntam yigusu ehwe omunyina ayade ba akopɛ
eye mark kro no an ye kenkai Luke kro no an ye kenkai but ebere bi ba ya ene ko fa asa na ma we ba ye me say ya disu ye disu no mu no si ye hwe copious errors no a ana miscopying no a ho so ebetwa photo bebre no a kire yen na yenim se yentimi nhunu se minority no ani majority no sa test no ebia ye kenkan ya yehun se majority test ya na ewa ana minority no so ya na etia but se nhunu si yenim se majority test no ena di bi ehye mu omo insert ana se minority no awomete omo eyi ena yi bi free asenu mu a na yenimu a na se yeni ho adanse bia ade a na ekwaye se ebia adwenkyere bi but yeni historical evidence bia ana scripture twede konkono emma yen adanse bia ade a mom ye nyangopa asama waka na nya adwene se enoma ahinta ewurade dia na die wada ne die eyeye dia mom ye Bible no enfa engenkai na fi additional timia ye mra ma Deuteronomy 29:29 Deuteronomy 29:29 yen hwe de ewurade ka me ene de ne ye ka edu ha na sa yesamba mu ye beka kire mu o se 29:29 enoma hinta eye ewurade ye nyankopon adia na de wayi na di no eye ne ye ma de de kusida se ye ni emra yi no ensem nyina so de wayi na die eye dia de adanse ye wo ho aye hu ni pefe de eye dia na de wosum mu a ya dwenedwene a yentimi nhunu mu ade bia de woni pa koma mu ewunyankopon enko hwa koma mu nyankopon dia ba de epie die a de ani hunu die eye nipa dia edina Bible say nipa hwe de etu aniwa na ewurade de ohwa koma mu eni se yeni adanse bia wo ho na yentimi enhunu se ahase no na say pa ma tie na ebere bi ba na ye say na eni evidence bi ade a yenye very careful you follow die e wo han no mu na adanse nso e wo ho amen okay sese no mo kai se ye kenkan nyangopa asem last ni hu se quotations bebre ho a verses no na enim mo ya danse fo ha se ya na ana twi no so ye kire mu ema mo se ebu won so na e de ase bracketim kire won se eni original nim ba akọ eno so ye kire mo se de na se bracketim nyina no na kire se eni Alexandrian text nim eno so adanse e wo ho na ebusi ya mo se yebetimi asolve differences na ewo wo mo ntam no ana na se differences no eni hu solution bia minime se yesu yakono ano na solution no so no na egusuwa na eba amen. And before say you be hear verses bia na eni minority num nanso na wo majority num on say you asem bi wo ho a ekwan ye be fa so a ebetima solve mu bi ne se asem bi quotation bi wo ana quotation bi ana verse bi ana asem bi ewo ebia verse bi mu na se ebia omienu nyina no agree wo sa verse no omienu nyina minority no ani majority no agree wo sa verse no na sa verse koro no a baabi omo agree a yenya solution yenya so ye be chire ma mate ase yesi nyanyema nyina na omo vanse bia omo disagree omo ya adwene onema bebre no aho but se ye fa verse bi ni mu sa verse na ye fa aye no asem na wo ha sei no omo nyina agree ye se ewo ha obi adiem ye genka de ye ne enya ye genka original na de enya de English na de a kire ne ye kan na ye ko original na mu a ewom na sa verse na omo nyina agree asem koro no no ebia na ewo Matthew no mo agree wo ho but oba Luke nso report ye Luke de omo disagree a ene say de
de oyi bi free mu ana o do bi ka ho no Matthew no manya answer. Amen. Aha, minim se mo fulu pa kakre ho na ti ase kakra. Aha, mo de mo nti ase anya hwe mo mo ti ase bebre no ti ase aye. Ese quotation ni bi wo ho a na ebia ma wayi ni nyina firim se na ye genka bi. Onse Matthew, Mark and Luke no ebi kaka asam kro no a Yesu ni nsɔhwɛ no ekoso ne hwɛ ye no ewo bepo no so no Matthew 4 e kan ho asem okɔ Luke 4 nso a Luke 4 nso kan ho asem ne ye fa ne compare a ye betimi ehunu sɛ Matthew ha sɛ ne de wɔn nyinaa ha gisa asem wo etu mu na adan na asam kro no a ekoduru ha sɛ nso de a we se menyi we no ntumu a na asɛ nso de wo de tu mu no enti be ma ye ne ye tenche no ye bedi adanse atia wo asam kro no a wagye atum sɛ ye no kore wa ha sɛ yi ene ye ba ha sɛ na maka asam kro no a yitum sɛ no kore nso e eni sɛ ye ko hu bi sa wa ha sɛ di a na sɛ ye nya solution na sɛ ye nya solution no amen ena ebi won so de a na asam no a no na ebi a ewa so de Nyankopɔn do wi ase sɛ wo de ne ba wo no kro maaye obi obaji na die bia wonyera na we di asi na o nso de aka ho sɛ na onya dan kwa na sa asam kro no a ne sa kwahia ni baabi na afre die omo nyina agree sɛ de Nyankopɔn do wi ase sɛ wo de ne ba wo no kro maaye na obi obaji na die bia anyera na obenya dan kwa ha sɛ de mo ate ase a na wo de na wo yi free mo ne kwahye mark ma ho ne sɛ ye nya solution no na sa fe eni o ha bebre bio ye ha won na ye bed na eso wote ye nya answer bebre asorofo mo ha wo de yenhwe we answer yenhwe verse no a ni nyina fifiri mo no yenhwe mo mefa ba me answer the last de ma mo no ti yenhwe Matthew 18:11 ebe kan on be kan ma yen Matthew 18:11 no wonu me se King version aha munye nte na mon kan ma yen obi an so se ho de mo hwe twi no obi an hwe ni twi no ewu ese era mo hwe mo ne wo mu ana mo miebie Matthew 18:11 ti hu se eni asem no bate bibi nti yen kan ne yen hwe aha Matthew 18:11 New King James. For the Son of Man has come to save that which was lost. Amen. Aha, good. Amen. I say mo hwe mo de mo no mo bia mo twi no ya barakate some ha say ese mo ba school ya barakate mo mo kan kan no ya barakate ekere se any original nim ti any I been on so the same thing premier hwe se no so wo mu a and ye se ya nkwa any I been kura no na mo hunu ye aha enti ogusu ehwa ma ye yan hwe sa asem ya waka wa se onipa ba na ba ye se oba hwehwe ne wa baje dia ayira nya sa ena enimu sa asem kro no a no okọ Luke 19:10 yan hwe Luke 19:10 ho na mu no be ka ma ye yan hwe me nsem nka atwi Luke 19:10 Luke 19:10 mu bie no a ne nyina na meken kai obi a mi ho ye twa ye bo ase ama mo Luke 19:10 aha ka ma ye aha King James version aha Luke 19:10 New King James. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Amen. Amen. Once I was King James version no boa. Oni baba ne ba so be hwe no abaje di ayira. Ye hwe anyway de on so kan NIV no and I said Revised Standard ka me hwe. Aha. NIV. For the Son of Man came to seek and to save that was lost. Amen. And so and Revised Standard no so e hwe. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Amen. Amen. So ha say no. The ha say no nka ayira aye no. Yakohu na ha say nya sa. De omi free mo look na kire say oni baba na ba say obahwehwe na obaje di ayira. Ye ka atwi no afedi ehunu say wom. Asa omi enu nyina agi atom say sa asem no ewom. But the verse we dey omo anyi antu. Ha say no. Wo no say eba say wudi adanse ya dia a enka obekọ hwan afa say si a. Obekọ majority na fa na obekọ minority na fa. Mo nyina ebi sɛ ha sɛ no woni majority na ya adwene sɛ wom ana de ha sɛ nso de oba ya wo sɛ enimu de na sɛ wayi na ma ekwan bi so no ba de kyerɛ mo ade no na sɛ ha sɛ ewo mu de a ne ye problem so no ye nya solution no amu bi no quotation be do so ntimo mo kenka no
ya mama hanya hakra ebi wa ne anka 15:28 ehun se eno no na eni mo mumie mo twi no a ne enhwe ono so aka amaye ne mfa compare Luke 22:37 ka amaye Mark 15:28 New King James. So the scripture was fulfilled which says, and he was numbered with the transgressors. Amen. Amen. Good. Some kai yes, come on, Mark. The no body. Revised Standard Version of Shiniho. And I be Shiniho. Oh, afiyan kai. On say chini the same chini on say day. Ya bracket. Afiyan hwen. Oka o say asem say was say chini ya bracket ya me kai chini ya bracket na hwa de. O say de bai 15:28. Say ya bracket ya no. Mama men kai 15:28. O say na atwere a se waka no afra amunyofuo no mu no eba mu enhwe Luke 22:37 Luke 22:37 English for mo honya ha 22:37 New King James Luke 22:37 For I say to you that this which is written must still be accomplished in me, and he was numbered with the transgressors, for the things concerning me have an end. Amen. Amen. Revised Version. For I tell you that this scripture must be fulfilled in me, and he reckoned with transgressors. For what is written about me has its fulfillment. Amen. Amen. Good. NIV. It is written, and he was numbered with the transgression. And I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reached in fulfillment. Amen. Amen. Okay. So next I want to say ewum. Haya brakati ana twi no se na mesemo se yeyi a watwere nso kase eba mu wo me ho se wakae no afra emratofuo mu na de fa me ho no awawie won se eno apepepe ba kono ase ebebem nso the same thing, the same quotation no ha say Luke 22:37 omo agree say wom but omo call Mark 15:28 no man not say enim na say eba sa ye be ko side be no sa sama eni adanse no etwa bi hu na de adanse ye fa ba akontwa to de omo se enim okra Luke 17:36 Luke 17:36 amen kan twi no na fa ka bro for no we ka bro for my Luke 17:36 New King James. Two men will be in the field, the one will be taken and the other left. Amen. Amen. It's no Shiniho. Revised Standard. Also Ebiniho. Very good. Some also the abrakati ana. In the end way was it ye ka twi no. I mean ka twi na mfa nto mu tiri no was it Luke 18:17-37 ya braka was emarima ba nu betina afuum obafa baako na oja baako na oka fa ne maye no ho asem yen hwe Matthew 24:40 Matthew monka maye Matthew 24:40 obi ahwe ne die nim ne yehwe mo de ma men ka twi na enso obo ans ye ka mote was nipa me nu betina afuum obafa baako na oja de bayi monka ma men ka ye se eno na ho ase na omo so aka ansa na omo so aka maye 24:40 o se ena nipa ba nu a wo afuum no obafa baako na oja baako o se nipa me nu omo afuum ofa de bayi baako kan me hwe Matthew 24:40 New King James. Then two men will be in the field, one will be taken and the other left. Amen. Revised Standard Version 41 or say, then two men will be in the field, one is taken and one is left. Amen. Revised. So NIV. Two men will be in the field, one will be taken and the other be left. Good. Have some one. And the answer no, yamfa three yamfa to. The woman said, the woman agree said, any has say no. Yago has say no, and has say. Let us say, and then had the mummy as a macrono, the has say no, must say, any muha. Minority oko original anymore in ho. But oko as anti no dia eho. But has say no. Omo disagree but I say omo I agree dia de na obefa mo befa de hen ana edume be nso a ya na ye obi won kran nso a na ye behwe bi a bi wa na part bi wa
no omo awomete te ne yi party bi fa asem ne fa bi ne yi afiri mu bara asem no wan ade ho ne mo ebia na wieye anana sase no ne bia yi bi afiri mu a se ye pese nya entiase bi dia eno nso ne akɔhwɛ sɛ twerɛ no ne fa bi sɛ na ɛka fa ho ne se yehunu sɛ twerɛ no fa bi ɛka ɛkɔ sɛ dia eme bia yɛkɔ die ɔmenu agriye no mu agri no yɛbɛfa die ɔmo agriye no ne yɛde asɔwo ba akono sɛ aida sɛ yenim sɛ ebia bibi na siye ɛna bia ama we no die no ama mu a but we de abamu die a yenya ansa no na yana at times de yebesua nso twi ni bɛma yɛn baton ba ako bi de aka no ya na brɔfo no ya na versions ne dɔɔso de ama ne sua ne yɛ simple de ana yenim anim akenka no so yɛba sorry a wo fi na wo studies ya aida sɛ obepetwi na akuapɛ no bi o na wo de English no so aka ho emfa nka ho wo unim of kenka de only problem but only kenka de compare because emu ho a ye ka English ne versions ne dos bebre ba three versions no e kakra bi enti ema de sua no atam so ba bi a hwi no dominate no so hu hwi no na onya problem na no se ye ka ye mu hu se barakati no obi a bose wo hu se wom bara se ye ka ni bibia ni mu a o ka ne de no a asa wo hu no papa but I say o English no so dia e won pepepe ti monfa afutu yi enka unma kenka nko ade a kwa de bombo so emu bi wo ho a unya ne twi no wono bi okwa ase nko a but ba akwa na mienu bi ho de a ebetimi ya hunu nti yenhwe no nso yenhwe Acts chapter 9:5 Acts chapter 9:5 o de yebema mo kenkai ha sei no ebi a mon kenka ma ya mo atwere mo so mo twere mo ntwere no mo so ubie 9:5 aha ka ma ye ehwe ba bi a eni 9:5 no ha Acts 9:5 New King James. And he said, "Who are you, Lord?" Then the Lord said, "I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goods." Amen. Amen. Twi no mo hunu o say some twi ma bi ho a ya brakate enti ma mo hunu simple yenhwe ho ba bi a yenhwe say revise no so o kan say o de be see say revise or say, and he said, "Who are you, Lord?" And he said, "I am Jesus, whom you are persecuting." Amen. Amen. On so ba je bi ho we de mo twi ni bi obi follow di obi hu say o say e ho hwan ya twi no me kai aka revise me hwe me NIV no NIV verse 5. "Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus, whom you are persecuting." He replied, "Amen." Amen. On say afan hwe twi no yen kai very good. O say ena o say no say eye wo hwan ya awura ena o say eye me Yesu a wota no ena ba ko ne de to aso no say eye den ma wo say wo beto okamfo poma ano de adokoti okamfo poma ano de ade ekoti poma no ya na say nwanhofo no so wo ka wo nwaye a poma no ya na de ade bi sha no na den say wo de twade e be bɔ no wo bepira de na so le eye no na dade no a etua poma na no ena wo to no koti wo sa say ne de ye twi no o kyerɛ sɛ ewom nanso enye original ye kai wo sɛ eni iv no wamfa amam kura eni ho part no sɛ mo hunu ye ɛna revised standard version nso wamfa amam King James version o de nyina abam okay yen hwɛ mo yen nyina yen kan hwɛ Acts 26:14 no ha sɛ ni nkwa na bi a mo yen yen su twi ni bituma ya ka no ebia na afrefra 26:14 mo hwɛ Acts 26:14 New King James. And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language, "Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goads." Amen. Amen. Hano, some hunu. Kama yene. No he say on say twi no so de ahyem. O de asem bi hye mu ho. Ka wo de na man. Revise. 14. And when we had all fallen to the ground, I heard a voice saying to me in Hebrew language, "Saul, Saul, why do you persecute me? It hurts you to kick against the gods." Amen. Amen. Revise. And NIV. To the ground. I heard a voice saying in the Aramaic, saying, "Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you
to kick against the gold. Amen. Amen. Good. And the answer was say, young country near him. Or say 14. Na yenina every year, you know, mete a need a catcher, me Hebrew Castle say, so, I didn't think I would tell me. A dim on Sapidia or brackety and was a dim I was said, over to or come for Puma Anno that you could choose for the Abamu. Was I say, no, Omunina agree, say a woman. Omunina Jetum. But the bar say no, so dear. On say, Bakoni Bakwama. In me who the entire basa. I feel one and yet I feel walking kaya. Fanny me a moon, and Casami you were no free moon. I feel we know where am I more details. Now the more agree has say no. But when disagreement they are, court one Kabako before. Said the Nipanyan Sam Ebu attend the Asanka before. What in a bonten say, McCoy. Oba dem asen so a was a man kwadia. Na say ha bibi kakra bi wom. But unyame asam de enya sa na tie de na bi na e kire mu nyina mu. Amen. Ndi minim sa obi a wode ma say bia no e tie ase. Ena ade ba ko wo mu no say say ye kan ha say de ye kan Matthew 24:15 a omo yenu nyina agree entian ha ye ho bebre. Omo yansa nyina ha say no omo yansa nyina agree say ka menhwe say de odifu dan ye kan ma men kan atwi no mo so mu bia bi ho de omo nyina agree de usua de. Aha. Yes, Matthew 24:15, New King James. Therefore, when you see the abomination of the desolation, spoken by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Amen. Amen. 15 on, or say, revise. So when you see the desolating sacrilege, spoken by the prophet Daniel, standing in the holy place, into brackets, let the reader understand. Amen. Amen. NIV. So when you see standing in the holy place, the abomination, the caused dissolution. Amen. Spoken of through the prophet Daniel. Very good. Let the reader understand. Okay. Amen. Amen. In this muhunu achiwadi e bom man no a wodi ifu Daniel kan say ejina konkon bia ho a di okenka no manenti ase. Ha say omunyina gitumu. Say muhunu achiwadi e bom man no a odi ifu Daniel kan Yesu na kasa yiu na numu asa na saa ase ne firi baaye. Muhunu a di okenka no manenti ase. Yenkenka Mike no ehwe Mike no. Minim say bia ye twi no ehwe Mark yenhwe de Mark nso kan Mark 13:14. Mark 13:14. Mark 13:14, New King James. So when you see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Amen. Amen. Someone will say, King James there was hardly a bishop. Dear, say, Muhunu said, a chiwadi a bomb man, said you deep down here, kind of. King James version, a mark and corona, assembly for years on by no. I am sure ye kind of mighty unua or bo, yes, to go to the Sama Makan, dear, than in a kind. O me agree, say, yes, as I'm not by, a young person actually move. I feel ye about market, Mark and dear, Mukramuchi, no some who done it, said Daniel kind be anymore. And I'm Daniel kind of woman. Let us say, Bakunim. Let us say, Juana Iba Huama. Juana Iba Huama. Said ye, Odifu Daniel kind, no, what dear him one. I might you. Mark it in him. Anna hasn't swear, some mark in him. And him also in him. And one of them, more for last, I'm not. Munina, Moses said, Matthew, minority, majority, Munina, more agree. But I feel a bar market, they are. King James version or the Ashim. And I say, a woman, a quiapim ishim, old a quiapim pan ishim, a quiapim one whole do or in him, almost a follow by eclectic. Such in a fair chin, because someone you know, multimility. Very good. And the original, Alexandrian Testament, any minority Testament, original, mo ifri munua. Once I said the Daniel Kayano, our majority diem, as our minority diem. But open car mark and now study Alexandrian Testament. That Daniel more than you do. But what's up on but Hassan so dear.
waboda na yedi wom na yesi yenya answer no no and ye ha no afa ye had any o ha kase because we yan fama ye no we di amaye amen yesi asama dance any ho no very good so here Mark ebia hasen so de bia na modie na amade a Matthew 4:4 Matthew chapter 4 yenka o kakra ma yenka o ho we mo fa mo nsan se ho mo mie bi ho na mema mo akenkan especially omiensa nyina agree Matthew 4:4 ho de we mo nka aman na me bi na mo so mo bi King James version no Matthew 4:4 New King James. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. Amen. Revise. The same thing. So the same thing. The same thing. Also, the same thing. But okay, tree no so the same thing. I mean, kai was say na obua say watwere say enye pa no nko so na onipa nam so betana sie. Na asem bia efiri Nyankopɔn no mu eso ba no. So hu asem bia efiri Nyankopɔn no mu so ye de bai e ba no. Yen hwe say tree no so ye ne sa. Ukọ Luke 4:4 so yen Luke chapter 4:4. Luke chapter 4:4 mumie ho mai. Mu ha ho de beken kai. Mo so mumie. You say mo ko school mo obi o dem say be oba school. Mo say the king ni ba ya. Ti afo o mo kira de o mu twan ba. Amen. Ha ka mai. Luke 4:4 New King James. But Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Amen. Also the actual so. Ba mo hwe mo twi ni ya mo hwe mo twi na say ndie no. Mo difference ya mo hwe difference no. Mo ba school mo hwe difference ka mai. On say say no. O de asem efi Nyankopɔn no mu so e ba na to aso King James version no. Aha. Ha ka mai. Revise. Revise no. And Jesus answered him, it is written, man shall not live by bread alone. Amen. The same thing na. The same thing. Chi no so the same thing amen ka o. Say na Yesu ebua say watwere say enye pa no nko aso nipa betena ase. On say ha say no. Ye kai Matthew no munyina mo age atom say nimum asem afi Nyankopɔn no mu so ba nye pa no nko nipa nam so betena ase. Na asem afi Nyankopɔn no mu so eba no. Okɔ original version ni nyina awom. Ewo Matthew ni nyina awom. Mo do Luke dia no we atwene ho. Adam afọ mo ha say mo ti ase. Hwana what ya ase pa mpanya mensama menhwe. Wo don ti ase wo impedene se what ya ase. Amen. We the tree no unsa tree na we the ana boy kakra. Wo do ko fie na wa to bo ase kenkan. Yo bo unsa de kenkan yi. Wo se Yesu se asem enya pa no nko am nipa nam so betena ase. Na asem afi Nyankopɔn no mu asem so ba no. Aham nyina agree. But ko duru ase nso de a Luke one de a na King James version even say de majority no. On the osade asem a enam Nyankopɔn no mu asem so ba na behim. Ma we nso de na o mete. Ye he no nso. Minimenu me ka ho no. Ena wo hwɛ sa nso aba de kenkan yi a ye hwɛ even say bi a Matthew say isi ka for me boa. Aha. Ena Matthew no so ba bi wo say Satan film so me mi on ehwe. Aha. Mi ho. Ba ko ma me hwe ansa. Yenka Matthew 4:10. Na mo hwe Matthew 4:10. Se twi na mfa ma kura nye hwe. Ma me obi ami o Matthew 4:10. Matthew 4:10. Matthew 4:10. Wo de mo kan King James version man. Ni nyina de kan ya de kro no 4:10. Ma me kan de wo se ena Yesu bua se ne se firi wako Satan ni watwere se kotosoro Awurade Nyankopɔn no no nko an som no ho yen hwɛ se se mo nyina obi a kenkai yen hwɛ se ebia 4:8 no nso no yen hwɛ 4:8 Luke 4:8 yen say difference ba mu dia na fi asɛm no na boa yani an no so difference am e be King James version wo Luke 4:8 na Yesu bua se watwere se sorry Awurade Nyankopɔn no nko an som no bibia firi mu na bibia mfirim ne firi mu no mo ba school ye kan kwaji asa ma kyerɛ mu to obi a ha sei na da ache o mo betie phone so na so betie no Yesu no mo se mo de ama sei no mo follow pepepepepe difference wo mo ne sai o ne firi wa kwadi ai Satan ye ba ha sei no look wo mu ana
fiwa ni nim baroko ha say no ha say nso onsa ewom na mokọ amansa nto mo bo ase Satan yes ose okatire Satan okatire ne se bonsam firi me sokọ omo nyina agi ato se Yesu kan saa omo atwe no wo Alexander ne Basantan mu but ekodu luku nso de ya Basantan no wa report minority no wa report firi me sokọ Satan no enti mokọ fan eba sa mokọ de he ka wo kan ka be kọ fan amen na ebi won so de ya ebia enya yenkenkan ni bebre but ebe so simple the enya member so yehwe ebia had the King James version okay had the mama kai na mom notice bi ka kan Acts chapter 19:20 ebi won de enya problem obi abetima solve some problem this is the oye chinjefo ni yehwe ade ka kra bi di yehwe ha say no ye bekenkai o kire se tamwa Saul ne ho yɛ ne den no Saul ne ho yɛ ne den no majority ne say Saul kan Kristo ho asɛm saa ne atwe no wɔ se kan Kristo ho asɛm minority no say Paul kan Yesu ho asɛm saa ne wɔ mu we a problem ana anya problem ebetima so ɔbɔ ana ntimi nso ɔbɔ Yesu nko na Kristo nko ana badoko okɔ omienu die omienu no we say Saul nya ho de no so re sa fe die wɔ ka Kristo hu asem minority nsa na ya twere wo mu majority no so say o kan ho asem Yesu hu asem tie ya twi ne die kan King James version nko o de ana ne sa na tie kan mai mon kan mai Acts 19:20. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. Hey 9:20 oh sorry and enta mo hwe enta mo hunu na 9:20 9:20 Acts 9:20. New King James. Good. Immediately he preached the Christ in the synagogues. Yeah. Also preached the Christ in the synagogue. Almost somebody also revise. And in the synagogues immediately he proclaimed Jesus. He proclaimed what? Jesus. Mutri no oko hwan fa. Oko Yesu hu asem nya sa. Also the no say NIV. At once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. Also kwa on to ha say no eye problem ana enya problem na nso so na kwa omienu no omo disagree ni kakra wo montem no omo se Paul kan Kristo hu asem we so kan Kristo hu asem wo da bi o kan Yesu hu asem we eye ha wo a sabe kramoni bi di ebe ha wadwene a yesa nka wudi akiri muni answer na ye wa answer amen yanhwe ayi nso so samohwe ayi a Luke chapter majority ne say Luke chapter 2:38 majority ne kire say emra ye wo Yesu ne kwa asonde mo no hana odifo ba no obeyi he praised the Lord or say o praise the Lord majority ne say what ebe ka man say majority say oda urade ase minority ne say oda Nyankopon ase mo he no nso we say hana begina ho no urade na oda na ase sana ayi ewo majority nim minority no say no obegina ho no oda Nyankopon ase we say he thank the Lord we say he thank God a problem ana mo mutwi ni kan say akọ side be no akọ fan mo nyina minority ana King James version can say gave thanks to the Lord. King James version say she gave thanks to the Lord. The Lord. And we also can say she gave thanks to God. He gave thanks to God. The woman can so anya say bia o me na bo na mo translating sa o. Oko original version ni mu asa papa na ese mu. Christos any Theos ni Nyankopon. Ti we ni use Theos, nso use Christos. And the we use Lord and we use the God. Amen. Amen. Yes, I say difference ayawa hawa na. Anyo how. Nini say asam no edoso. Say wo hwemu a ebi wodi yenkenkan kora. Majority text okay. Mark chapter 2 montre or say he preached the gospel of the kingdom. O kan Nyankopon ahini ehu asem pa. O kan majority no so wo so kan Nyankopon asem pa.
The kingdom of God no oye ye fi ho. Se twi ni de mo kan hu difference no. Twi ni ono kan se o kan Nyankopɔn ehu asempa ana o kan Nyankopɔn asempa. Ba oba King version na majority ni kire se o kan Nyankopɔn ahenie ehu asempa. De we fi woni Nyankopɔn ahenie no. O kan Nyankopɔn ahenie ni hu asempa. Ene we so kan se o kan Nyankopɔn asempa. Nyankopɔn ahenie no ene we fi mu na o kan Nyankopɔn asempa. Amen. Ono so mo ntwe nto. So ohwe Matthew 28 we dey me boss akra bi ma ko bo dey mema ma akai na chiri dey asem no baba na enche me dey ba na wiye ye nwie ne ebi da so wom. So ohwe Matthew 28:20 majority ne chire say Matthew 28:20 bi ebitima ma na akai akra bi King version no na nka cause others na mo confirm anya sa awiye no wo say amen. Sa na ya twere ho King version no Matthew na wiye no odi se mo se mo kwa kire se o mu ni ma se mo nyina so no na menim ho kwesi bi ase awie no na to se amen no majority ne se sa asem no ewum amen wum we no se amen nim esa asem no ana ye genka yi ko de ka wo de ma ye ha. Matthew 28:20 New King James, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, and even to the end of the age. Amen. Amen say wo mu de na amen wum. Amen wum ana Pastor the also de na fashion ha Training. enim mo so mo de na wum. On say nanti enim mo kwa kire o mo say o mu de ma say mo nyina so no odi si on say amen. Ti amen ne wo mu a esa asem no. Amen ni mo esa asem enim nso esa asem no ana. We e ba sa mu ni solution ho. Nti we nso obetima hwe ho daada mo. Ebe ka kire mo say mo ba controversies ni ne ma bi ahyema. Mo he no nso. Enti we ni the last me say me we twa to na nyame adom a menwie. So hwe Matthew 25 verse 13. Sorry, Matthew 24:42. Na ewi a nya hwe solution I say Matthew monka man Matthew 24:14. Majority ne kire say obi nim munim eda no ana mamehwe ansa. Majority ne say munim edon no onipa ba no eba. Minority ne say munim eda no wo ba. Mo we kan say mo twini kan say okode en okan eda na say okan edon no. Matthew 24:42 ansa na mama kenka o so prepare be ka kire. O say mo de no o say munim de da kon nti minority ne kire say okoma minority ni mo o say munim eda kon a onipa ba no wo ba. Oka majority for no so o say munim edon ko a onipa no wo ba. We mo problem no mon ka me hwe. Matthew 24:42 New King James, watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Amen. O say dey what hour we so say Revise. Watch therefore, for you do not know on what day your Lord is coming. O say dey what day is any e ko fine. We say munim don ko a onipa ba no wo ba. To obi the King James version e preach a ono o base na nyina wo edon. Onyo preach bi obi ka say na bi we say bi ayeda we say edon o how bi anim. E bi bibi na ka bi na ba ye. So okọ Matthew 25:13 no Yesu kasa no ano o provide solution kra mai. Mo me nka ho. Solution no o provide mai. Ma me nka ho na mo hwe. Na say bia na mo mienu nyina so aka mai. 13 o say enti monwe na munim eda ana donko no o se debe o se yenim ana enti asam no wa kenti amanya ni ana de ase no omo ko hono se we se ayeda we se ayedon no munim don no afa de Yesu no nanum asam afa de omo nyina ebewie baabi no o menu nyina aka kire yen se yenim edon no yenim de ebe eda no asam ne omo so obo maaye asoro fo omo wa se ana omienu agree ana omo agree do o mo se na wiye no en ho de e besi munim eda no enti se enya solution ana se enya solution ti yenwie enti ha me da se no ba da wiye ye enti ha se no enti eye bebre se ye be kan majority no na ye de minority no support but ye yenwie ene
mo ha say dem ape mo ate ase won say Bible na ekura mo no e wa hoden na de ma asem o nyina eya ekoba en kakra no wo enhoma bi books bi o mo discover aye anyame bo ano so meka ho asem aye fe na Sinaiticus Codex Sinaiticus ene Codex Vaticanus ena de sa na mo nyina baaye nyame bo a ye be koso ni ahwe church fathers no so solutions bi o mo so e provide ma aye ene other scriptures bi a ewo mu say de mo gyina mo na so ana asem a eni adanse ya na say ye de be waka ha say dia ena kwa ha say nso e obi ntimi hunu se de ne ewo Matthew onu a was Daniel kan no eno na ebi a enkrofo bi be share mark a hinta se maye ena ebi a na evan se bi a na nkani mark na ka mark yanka saa but ebi omu hunu se ewo Matthew ntino no me ba ha se ya se ye de ti yo ya de ti yo ye se ho anenim e ruade dia tinie ma hinta no se obonsam firi me so kɔ aye kan na ha se no ebi a omo eye ho adwuma no omo hunu sasa mankro no ebi ha se no ne ebi a omo de ba ha se di a obi anim enti se wa ha o e wa ha ene ye twa de be sha ha se ya de twa de be sha ha no enyankopɔn asɛm a e de adwuma a nyankopɔn nsɛ ye mo ate ase ye edina mi kan se ye de te ye ho adwuma ana ye nya ho adwuma ne de se any evidence bi a ene ma hinta ye ho ade a ene mo me nsɔre ye nyame bo a ye be hwem eye heavy ansam na ka kire mu o de mo tie no maka tie no se wo pa agya blood of Christ wo kwa ansam o yedi wachi eye nkwasam eni wo be hunu mu no ate ase na wo be busa wo se na den na dada ana bra ana asem o yesi a wotumi provide solution ma obi a obetuma save ne life na obi so ntimi mfra bonten e medada ye eni sukuu na de mo okro eye sukuu kasia pa na de mo okro timoko fie nso a monsan kenkai montena na momfa no ton na nkrofo bi wo ya kenkai ekɔ fie anu ano ti quotation obu ho no ano wone de mo no na fa no ya to no bo ase na ode toto ho a o mo na nsa na onya nimdie obu nso a anu ano no unma kenkai de a bo moden se o be books mebre ba se twi ni do so a pe bebre se English na do so nso a o pe bi ka ho a na ode compare na timi aboa wo yensi transe asafo ruade ye dia zakasi emma wo enen sempa waka kire ma ensemi enye enkwasubura wo yemu bia wa bia ni no ma yanya solutions yi e won nsem a me nyankopon na ekwaso nyina ho yi e de honi munya ma wo e we na waye e da wasiri nyankopon e we ne ruade Yesu din yi mu amen.